Hagajingla ka World Cup semifinal pedang ka England versus ke Argentina. Apa sih kini jingla kai last step walda pro asli tim ke bersang penting gol Henry Kembla kilkun tiga jingla kai lama lawan gol kan pa apa penting sekolah ka arpat ke England kali yo pentip kong ye gol ini ke pasan yang bawa Anthony Gordon ye ke balas ja Rogens kan banado ni ke pasan ke England terutama sekemat ye ke Argentina da Cikronot kan ba haswaban kun dong jingla kai kami ke Propostan Enzo Fernandez uli ban tip yo gol penikat ia kepala asis dau Lionel Messi kadba de kada national time ulo keramet nas bolong do ko mo substitute player kini jing le kai uli ban tip yo gol penjab ni ke ba kendai menit plus r ia kepala asis biang dau Lionel Messi kabaleng bagari jing job ke Argentina rela ban film ye ke England la al ko gol kadba Argentina ke final kan hidup besar ke Spain haka Arthur Trip kapor kan asteng senyah kan pakai England yang bahkan ikan rem kadang don kecan setang ban kini ya kan kabelai kan bah jika jingkmil ti jongka ban jok kuri ka World Cup kalau kudno nama ada kebakas film hakmat ke Argentina kan pakai England kan ya kunrusa ya ke France hak ke step asteng coba kat kendai jadi bisa ya ke France sakit juga kayak jongka third place balang bagan ini job ke Argentina kelio bandrung ke final marsin marbut ke bahak senam balalik senam bajar ko arti makahi balong kong ke champion atau ke Argentina kadang lah yang balong yang seksen kong ke champion namun tahu ha ke World Cup kan bau Messi ha ke history jong ke World Cup olio kan ligi asis nang dei mau pebun asistam ha pro irang lekai jong ke pertei ha ke history jong ke World Cup kan batang ini ke World Cup olio South ligi asis kan babuan kentan kemarin konggang deh umai kerelis ulur santai lagi asis nama taka France tang ke World Cup publish buat